Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kanlong kajing sarong ya kejelam Meghalaya hadian baka Samla Jaruien Khongsit nagashnong dongkti nongra kalalong kalado hak rensan yakop thai bhabrio jong ka Miss India Exquisite kabalalong dangshan ha New Delhi ya kabala penlong da ka Miss Rajni Subba kani ka Samla ka padang puli menta ya ka BBA ha New Delhi kalaya tho bakala poisha kani ka thong klem kano kajing yalam lenti jongno ru nrei kala persyang hi nalade ban yakun ya kani ka rensan yakop Bat dagani ke jingjob kala yoklat ban mi khmat yakri India kaban salong hakari South Africa. Ladies and gentlemen, boys and girls, the winner of Miss India Exquisite 2022 is contestant number 4. Good evening everyone. Ngade ikerteng Jaruien Khongsit basong basa ha nongra dongkti nga motivate naladi himarway mdanong ong hiriyanga mdanong push hiriyanga benle chata chataru tenga guide bit yaladi nga push bit yaladi nga motivate bit everyday yaladi ken bangan poi ha kanika jakahon. Actually kanika Miss India Exquisite kila penlong ha Delhi Gurugram hon te kias dang ha artarik hado santarik ken ke finale kadi santarik de na hado artarik hado santarik kila petlut yang iken ni kila ai bam la ID yang aki ya baro hi contestant hapo hotel te long kia pet na do bas dang kas ngiken hado bakut te kaya petlut yang i ba ki disiplin jongi ki character everything te kya petlut yang i te kamde kimya pet tang ya ka performance jong phiru te kaya pet ka discipline jong iru ki character komno fi perform komno fi respect ki elders hangto te ngala yo job ngala yo ra e ka buram kani ka Miss India Exquisite 2022 te ha ubnai September pat ngan represent ka India ken international ha country Africa nadu dangre tanga si subang bensyad te modeling nga subang nadu mencuahi komto tangba ngadang don kijing pule jonga tanga klam start ken te daladap hi ka matriculation jonga ngalali puli sabar komto te ngala start ken ki modeling ru te benong motivate tem danong motivate hi renga and ki kemik paru ki expect bet baki khun bakin long doctor engineer eken te ngaru ngam ju batai than hi re hayeng bangale ki ni te ngam motivate tang maroi ken te ngalayo te rangala jopan nga shufon baye email pa ru ki kya kilaya comment ken ki contestant ki adon hadu nyo phongut bakila ai ka audition ken te na nyo phongut ki poi 16 contestant half finale te na finale pat hendrungut kila poi ha top 6 te na top 6 pat kila poi ha question answers round te la dapat kata pat te kila pen banano ken ki runners up ki winner te ngapan nga klam expect mo bangan job ban te ki shu khat that winner de contestant number 4 te ngaru ngala jaumat ken mo bangala yo ra buram ka la represent ka Meghalaya kumtu ngakwa ban ong ki youths menta ki khna Samla ba ngimde banya compare each other hendrei ngide banya push each other bangin kyu shaprang then ban pedru yaki bangila bangin le yaki society banyarap yaki society bangin kyu shaprang tang kita hingala ban batai ho and plus ru fidiben long very hard working very potential artar ru fidiben ai ngu ya ublei ba ila ai ki jing kho jing ki IP bala don hadu kan ni